Kubor nakaslab jong unongsan hima. Kajulong karukom mo te habakadon kum katu bajinja kamut nakaliang jong ke police department hi immediately kidai ban suspend ye kidai brio ba involve hakatu ka operation kenang ba kani ka judicial lane magisterial lane ka human rights committee ka ba kin head ya ka inquiry kin yo ya ka jing bisar ka ba hi ladang ikran ni kajing sya kamut ngam yahap bau home minister step down home minister udah ban act kat kum ka syuki ka bau bat da ka bau sim action na du DGP IGP law and order DIG jong ka eastern range but kam tam ya kitu di police personnel ki buan katuka operation but hi ka jingwan jong ki hang tu kalau bakal lupa ni kemar kita inform ya ki buar sinau mo te kata ya tahi ke jing bakla ke jing but ngatrai ngem don kam bande elaborate ki polis ki tep ba ya CRPC kabo village ban leh ka house CRPC should in place nganum batai section ayu ikan don ayu kendai kita ki diba ki ban sutu kendai yang ni lalap bakla lu dekat sarkar kadiban own responsibility kini jimakla jong the police department but immediately nga kung rong wa sinong nga slow ba the sarkar kadiban welcome immediately ki but diban punish ki under appropriate section of IPC kemar it involves in the murder case pila day ki pat ba ki ang wat sim ya ka an hakti maka an ka don unkus. There are the police above the law. Ha? Kata jingkali bagi di benbu ki pajba. Ki pulit ki ki bahaya ya. Kemut kaan kam terekam ki pulit. Pulit kila bersim ka anya ti ka bagaimana? Tenrai kam dai belong tang no one is above law. Law it applies to all the citizens in the locality, in the country as a whole. Kai ke jing idung pi hato em ka pada home minister urusan no try kandang bahan kandang senil lada kalkum ke jipet pi lada home minister urusan no hakan de ke pi lada udah usen rang beliau ndai ban sai pi accept the challenge but ngadai ban pi ya ka capability ka capacity junga kum home minister bangalak ban tackle bangalak ban handle ke case and to bring the culprit to book teladang resign kemut ngat kti kemut I'm useless person. And kimla bersenia aku ngini beliau. Kemut kin su resign baik la thati, resign baik la thati. Tak apa resign no kamu beli. Kenang benio ada by election. Kin su resign tang nak suki minister kan long ni. Resign no senang kamu beli kin kistu apa. PPL ku home minister resign no senang kamu beli. Ai la di balak ban ban. Ki balak ban handle ni kam. Tikai ke jing i ke jing ajumut pi kumurang ba chunong kumuri sedak sarkar kam pencitom yakine ki kulit ki basket iba di hadu menta nakaliang jungi gador parsinam kumuri yang baik harta kanurim kebangi lah ya keren nak meeting belum Indo sport ko mudah beki ba dai ban pencitom swa yakine dan ngin se keren yesuk dekat jingi keren yesuk kanum la wan klem da pencitom ini brio. But hadian bila ada penstom ini kemudian kami lu pindah set up kita komiti esok. Ultimately kalau esok. Sen bila penstom ini di culprit, bila penstom ini nak periak beri. Ultimately kalau kita esok lawan. Dan rai kementar ke long ke kampung san ke government ke depan concentrate penpan ya ke yeng. Ke bajai kata jing syam lonat, jing syam jenjagai. Hi telah daya ka yeng ke bajai ke syam lonat syam jenjar. Pi ignore pi khot irang wa sinong pi khot seng balang pi khot kemut kata ro kadai gawai neki pat jong ka failure jong ka government